ungadingi ngamasenti awuhamba ngefoni awekho ngapha okay baba senza le studio lesifine zokhona okay awukhona esinye studio singani ya lapha ukini efanele bemenye osazela khona bashithi kanjani bekuzoduka sengifika la ungekho ngithi bekuzoduka sengifika la bezofika intayi kusengazi ukuthi le number ofuna ngayo ngisebenza phela ya ngisebenza bese ngifuna ngazo nje inamba zami angifuni kahle before it's so discussion ngistinga yana yabona that's good okay bro okay ngifuna angeke hambe nawo le ngoma manje ngizukizwa kahle hey ya ngiyizwa yakho skini chinuvalela tati ntombi yakho skini chinuvalela yo landipinga we madoda suka Nivahle ningi washumu ya mapinga oh nivahle ningi washumu ya mapinga kwenzekeni uvule kakhulu uvule kakhulu sasuka kophushukela kwamnandi kanje yayazi phethe uBhutuMbesu hey uBhutuMbesu yaphila ngiyaphila mfowethu kunjani hayi singanene mfowethu siyajabula ukuthi hey usukhona endlini zomsakazo wakwethu wena wakwethu sengize ngafika mina mangithembisile ke ngiyafeza hayi ngiyabona futhi ukuthi uyefeza ithembisa angifuni nje ukuzenza indoda ematasa okungena sidingo lapha ngiyeke lapha ukuya lapha engizosizakala khona mina mfowethu bikelela emphakathini nawo umphakathi uhleli ugathi uBhutuMbesu omnyeke bengawutshelanga nokuthi uBhutuMbesu uyeza i surprise nje ukuthi hayi ezinze ufuna singazisho inkanyamba mfowethu ayibiki uma ngabe iza inkanyamba kubonakala ngayo sikhona kuthiwa hawu nansi inkanyamba akuqoqa izinto zibe kanje ezinukalukise kulunge ngoba inkanyamba ayibiki mangabiza mfowethu so yimina ke loyo ngiye ngithi ucela emva ke manje bafowethu uphethe uhlanya kuvika nombani kahle wena ngoba makuwaphakama nje kuvika nombani mfowethu ukunikeza ithuba lokubikelela ngibingelele bafowethu enhlana senzansi umfana omncane lona ke ngane yakwethu uBhutuMbesu wasendaweni yaseDumbe eMangosuthu naseBhadeni uyamthola nginamadlozi amabili ke nkadwela sekhaya lasekhabo mama okusho ukuthi ngingowaka Masuku ngiphinde ngibe ngowaka Mini futhi isibongo sami lokho ke kungokwami ngiyokuchaza ke likilanga asingene kuloko ngithi nje angibingelele bafowethu kubona bonke abathandi bomculo ngiyacela ngane zakwethu ukuthi ningiphe nje ithuba ningilalele ninginikeze indlebe ningiphe ithuba nje ngane zakwethu ngizocela lokho enhlana senzansi kini nasizo sikaPhunga noMageba ngiyazehlisa phambi kwenu ngithembisa ukusithoba njalo nje phambi kwenu mfowethu sigcina ukukhuluma nawe ngiyakhumbula kwakulapha June July cishe angisafika nami lapha ngisaseyivukana ngikabeyivukana mfowethu akekho kodwa size sikushintshe ukuthi okay ivukane ngisaseyilo futhi ngiyayiqhenya ngalokho ukuthi ngiyavuka ngisaseyivuka ngoba ngeke ngize ngivuke ngabanga ayivuka ngacacanga ukuthi ngenzani kumele ngivuke eqala angiveli nje ngisuke ngibe seyinkunzini lapho mfowethu kuney'nsizwa ke engibukela kuzo ngane yakwethu uma ngabe ngingabala abaculi abadala abakhona endimeni ngingabala oGatsheni ngibale bona oBhutunqanawe ngibale nje abafowethu abaningi oKhuzane oMthandeni ngiyabukela insizwa
emsakazweni kubona bonke osicebi futhi ngiyafisa ngelinye ilanga ke ngidibane nabo ngibalethele lento enginayo bezwe nayo ukuthi nansi into efika nomfana wasendaweni yaseDuma. Mhlambe kumuntu uBhutuMbesu ongakazamuzwe omangalayo nje namhlanje ukuthi uBhutuMbesu wakublo nje awumxoxele mfethu ukuthi hey uBhutuMbesu idala kule ndima dala ayiqala le ndima kaMaskandi la afika nayo. Ngike kafika mfowethu ngicabanga ukuthi bekunyaka ka2001. Ngaloyo nyaka loyo ngaphathwa iCovid nje nami ngoba ekade isiphethe sonke mina yangiphatha ngokuthi ngibhoreke kanti ngizobhorekela ngasekhonweni lami. Ngadownloada ubeat bhuti. Ngathi uma ngabe ngidownloada ubeat lento yokucula ngangazi vele ukuthi ukucula ngiyakhona ukucula nabantu futhi bayakholelwa kumina ngoba kade ngiwuleader wesicathamiya ngaleso sikhathi leso. Hayibo. Ngiwuleader wesicathamiya nje ngineqembu nje mina engithi le qembu leli likhona ngokuthi kukhona mina. Lesicathamiya lapha nema ngoSuthi Revolution. Ungapha kuMaskandi ube ngapha kwicathamiya. Ngingapha kuMaskandi ngibe ngapha kwicathamiya. Ngigumula kahle ufika la ngaze ngamangala nathi awu kanjani umuntu ukwicathamiya phela kuMaskandi ngaze ngathi biza ingoma wayibiza leso sikhathi. Ngayibiza leso sikhathi. Wathi lento dala yabona. Uma khona maningi. uNkulunkulu wathola ithuba nje mhla ngidaleka wathi angikubambise lokhu kodwa mfana kuzoba nzima ekutheni ukusebenzisa kodwa kumele ukuthi uqine ingakho ngiqinile nje ngila namhlanje. Unomsebenzi Mbesu okhiphile omusha thina sizwileke abantu bakhala ngawo ngapha nangapha athiwa nomfana uBhutuMbesu niyambona nomfana wafeature nabantu abadumile eBhutuMbesu. Awusixoxele mfowethu umsebenzi omusha uphume nini ama features abantu bathole kanjani njengoba seqhamuka isinanqa nje ile nje. Webhuti uyabona ukholelwa kimi. Nokukholelwa ekuthini kunabantu abangangisiza ukuthi ngifinyelele lapho engifuna ukufika khona noma ngabe indlela inameva kangakanani kodwa ngizozama ekutheni ngifinyelele khona. Ukutholana noBhuti uGatsheni. uBhuti uGatsheni nginakhuzana ngimlandele lapha enkundleni zokuxhumana. Kwaya ngaze ngathola amanamba akhe khona lapha enkundleni zokuxhumana. Ngamfonela khona lapha enkundleni zokuxhumana ngincoma umsebenzi wakhe ngoba mfowethu ayikho into ebaleke njengokuthi mangabe umuntu ngaphambi kokuba uzehlise umkhombise lo muntu ozehlisa kuyena ukuthi ubaleke kangakanani. Ngazama ukuthi ngicule ingoma zakhe uGatsheni nginalo iphimbo laGatsheni angifuni ukungakusho lokho kodwa ngokukhula nanokuthi nami ngifuna into yami ngazama ukuthi ngitwiste kancane kulona leli phimbo laGatsheni ngoba mina ingoma yaGatsheni ayikho ingoma yaGatsheni engihlulayo namanje nje ngakunabela uzwe kahlungabi futhi. Awuthi yimi umalume kimi ngizwe ukuthi ngempela awuthi yimi umalume ngizwe ukuthi kusaganyanyana. Ngisacela ukuthi ngiyiqokele mina webhuti khona ingoma yakhe uGatsheni eyangichaza kakhulu mhla ngiqala ukumlandela. Ngoba nami ngangiqala ukuhlakanipha ngizibona izinto ukuthi sihamba kanjani. Ingoma yakhe yayithi uhulumeni wabantu abamnyama kuhle siyayibonga inkululeko ngivumele ngale ngoba ngasoke nginasici azamancane amathuba emsebenzi kulelizwe kwela kithi kunenkinga abantu abaningi abasebenzi bazama impilo ngegolide izamazama awuthi ngibambe lapho efuthi. Yabona hayi uBhutuMbesu ngeke yabona baqinisile mabethu umuntu akekho umuntu ongeka azakhona ukuyenza into yakhe. Mina kodwa asikhuluma iqiniso. Endimle kaMaskandi njengamanje bekusasa uGatsheni yedwa ongenayo umuntu oyela ngakuyena amayecula. Hayi ngokuqala uBhutuMbesu. Sumbona mina nje ngami endlebeni zami hayi ngokuqala. Kodwa webhuti okay angiqhubeke mfethu ngenxa yesikhathi ngane yakwethu ukuze information ingeze ukushoda. Okay futhi umsebenzi uphumile ke nge20 ngokumlandela kanjalo uGatsheni ngicela ngisakuchazela ngakwazi ukuthi ngimculele ingoma zakhe wajabula uGatsheni ngathi ngaze ngamthola ngathi ngimculela ingoma zakhe ngeVN kuWhatsApp naye ufakazi ngambona ukuthi lento uyayithokozela uyayincoma uyabuya kumina engiphendula ngathi uma ngabe ngidownloadele uyabhithe ngawudownloada ngenza le ngoma engangicula nentombazane eyacula kahle yangasekhaya yayithi tali ngicole uyayikhumbula le ntombazane le kule ngoba le yambala uphane ngayishebo
ngamthumelela ugatsheni walibabaza ugatsheni ikhono wathi hey webhuti ngeke kuzomela ukuthi kube nento ethile esiyenzayo ukuze ubonakale nami ngalithola kuthando lalokho ngafuna usizo babe khona abantu abangisizile angifuni uqamba mangunqa nawe ngimthola ngoba ungiwangasekhaya wangilekelela ngothando futhi mfowethu waze wayiqeda into yami ngothando engayimoshanga ndawo nigenge yandawonye ukubambisana ngimbonge lo yabhuti ngaleyo nto lena ayenza noma kwenza ukuthi noma kufika izivunguvungu ezinjani phakathi kwami naye ngikwazi uqina ngenhloso ngoba ngiyamazi ukuthi ungumuntu ongithathephi wangibekaphi ngagcina labo abantu ngisebenzisana nabo ngokuthi ngibazi kanjalo mfowethu kwathi nge28 ke yaphuma 28 February yaphuma ke ialbum kaBhutuMbesu ngokusebenzisana nalabo bantu labo etholakalayo ku YouTube uthi BhutuMbesu ku YouTube uyakwazi ukuthi uyithole ku YouTube udownload kube ngeyakho bengakhohlwa abantu bakwethu ukusubscribe ngoba njengamanje umculo wasadayisa ama CD sekuyiyona ndlela esizama nathi ukuthi sikhuphule ama subscribers ukuze sizokwazi ukuthi sithole lokho okuncane sokunikezwa yena uYouTube uqinisile mfethu bajwayele nje ukuthi ba download ngoba akhona nalama ngathini ngithi ama platforms okudownload kodwa are-wrong wrong mfowethu yingakho mina ngikhethe uYouTube ngathi ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi akekho umuntu ongenayo uYouTube efonini yakhe so leyo app uvele unayo uvele ungene nje kuleyo app ubhale BhutuMbesu uzobe usuthola ukuthi mina ngenzani kahle ngoba yonke into engenzayo ngiyayifaka ku YouTube nakhona ngoba ngisemsakazweni nje ngizophinde ngifake ke ku YouTube ukuthi ngihambe kanjani abanye mfethu bangathanda ngokukhunja ukuphuthuma ugesi ongasilahle bangathanda ukuthola lapha ocingweni nje lakho straight awushiye nje inamba yakho ozothi mayifuna umuntu agxumahlale enambeni yami nansi inamba engitholakala kuyona mangifonela 076 uthi 20 uthi 19 uthi 077 iphinde uthi 076 uthi 20 uthi 19 uthi 077 kanti mangabe uzongibamba lapha kuya WhatsApp ithi 0767180396 0767180396 leyo ngeka WhatsApp kuphela ku Facebook nguBhutuMbesu ku Instagram nguMbesu Ndumiso abantu bazokwazi ukuthi bengithole lapha into soyenza mfethu ngoba isikhathi besiphuma isikhathi ngoba zwini ukuthi ugesi sebahlebelile ngento zakho ukuthi uhamba ngehora lesithathu mfowethu uzothola isikhathi esanele uzophinda uthola ithuba lokubuya la sesitethezekile ususichazela kahle ngealbum yonke ukwendlaleka nje nokusuka kwakho konke ngoba kwamanje sishawa isikhathi la ngikhona ngane yakwethu kakhulu ngoba kunomcimbi engizohlela engizodinga ukuthi ngizoyithula futhi khona la emsakazweni uyabona BhutuMbesu hayi sabonga qhawula kithi man danke mfethu ngibonga kakhulu uhamba neinsizwa la sabingelele lensizwa awubingelele abantu ngiyaphila futhi njani uyaphila ngiyaphila kakhulu futhi usashuthi ngizawuthini ngoba phela ngiphusha iqhawe lami nento enhle lapha ezayo enephiveli lihle ngiyacela ukuthi nabantu beliphushe indawo zonke lapho kufinyelela khona umsakazo umkhondo FM nakuzo yonke abantu abazothola interview ngoba into ezobakho into ekhona lena into engeke izidelete umuntu ngithi nje cela liphushe iqhawe uBhutuMbesu kuze kufike kuthini nawe uyaphakama kwazi ukuthi abhekelele umndeni wakhe azehlise njalo ibosiso leso siyabonga uphazo lo umngani wami uphazo kusuka esikoleni kusuka ka grade 9 sesoqeda isikole sonke kanye nalindlu usuphula nonke le isikole sonke le emakhaya sasaziwe ukuthi kokuphaka nje hayi ke kusezeluzi futhi ngiyakubona ukuthi uyaphaka isikhathi bafethu sizosithola BhutuMbesu nje usushila ukuthi uzoletha umsebenzi wakho uzothola umsebenzi wakho uma ngabe isikhathi sikhona sizoqhubeka ne-interview yethu usendlalele nje kabanzi nange-CD yakho nangomcimbi othi uzobethula ukwethu album yakho nakho ke ngani wathi ngizofika ngakapheli yona lenyanga uphile futhi sabonga kakhulu sibonga ngane kwethu alright msazi umkhondo FM besikhuluma nensizwa